Muthenya ni uyu uria aikari a Itura ria Ole Kasasi matoire metereire kugurio gwa itambaya icigo kiriukia mwihoko wa kiria manyoteire kwa ihinda iraya. Ngoro ciao iri na gikeno ati kuma riu matiribataraga kuoha thabari ndaya gwetha motungata mogima wa mwiri, murigo uria ukoretwo ukimarituhira muno mathaini ma utuku. No ona mbere ya motungata ma urigitani, thibitari uyu wa kiri wa Ole Kasasi honetie ngoro nyingi, atumia aritu makiamukira matanite ino taramu wa kiriu, undu uria Aikari matugeretie na ngoro imwe. Tumefurahia sana kuhusu hii hospitali kwa sababu tumeona sasa wamama wetu hatakuwa tukihangaika hata pesa ya michango. Nafikiri sasa tutaweka fusta. No ona magitugagiria tafarire no, ihoya riao ni ati no nginya mahonio arigitani akoigana. Kwa chini ya miaka miwili tumepiga hatua kubwa sana kwa mambo ya hospitali hapa Kajiado North. Mnafurahia wapendwa? Thibitari uyu wina uhoti wa gutungatira arwaru agukoma makiria ma 20 kwa ihinda rimwe. Handu-ini ha metha cia mohoro cia Kameme TV, njitagwo Mwagi wa Wabui.